postali smo Balkan. Ma vidi mi ju kak si veši zgodna. Stabilizacijske mjere su nešto što svako društveno odgovorno poduzeće mora poduprijeti. Naravno. Ju pa meni je uzuk podijel. Ko? Pa vidi mi nju. Di se lepotica, di se lepotica. Misliš da ovo nije pravedno? Ne mislim, druže kapetane. Okreni na tu stranu. Ajde ti onda kad stak pa.